ene afe enam yadwo nyina yadwo yi eba oso ana se hadwen ye pa nti kope Bafana capsules no na fetu ase na fe bia nkoye enso emfama nti new Bafana ba Mr. no malaria duro ene de etu ase typhoid ye etu ase stomach ulcer na fe kidney failure no nini na new Bafana ba Mr. no ebetu ase de amana Bafana malamis ene so malaria duro a tese eye pa se malaria nkwan na hawadwen wode no 80 pa ye cold anase dizziness down da na se body no ya kopadro bito na fe bia enkoye enso emfa emafoni chemo ewo achimoda tumasi drug stores obenya bia to amafo pharmacy obenya bia to Canada drug stores no otonton adro bi ochinimba drug stores ns ado enso ewo achiase kwa obenya bi ato never again uremu achiase a obenya bi ato sister Becky ana afi drug stores na ewo da na chi waro uremu obenya bi ato na bia so akoye ede ama odeba fanfo Endi komo ewa sa homatu foi so 0240501585 0240581585 0240581585 and I say 0553511501 ufe bafan for mejo so na fono wadi komo na bibia enso akoye edi ama yen tu fan kwa manone na enkohye ensam na se enfama ene anopeya yen kopiemu ewo UEFA Champions League we embana fem na ogopiema enroad matches no Nebrina and I say a top fem na say and a score lines no ekuko wiye Real Madrid etrafi ema Barca ekwachomo ebokana miensa ema Madrid etie kanu bako Bayern Munich for emba etrafi omhye bako ema PSG echomo ebokana mienu a eno Champions League emana fema bidimu nsam nina enso edi ejana nde kopia matches no dia ka chenu sei ena ebesi akwa Juventus etrafi one Olympic Lyon edi eboni yakopon arma 545 no game no etofem Arsenal etrafi one Wolfsburg edi eboni 8 pm game no etofema we emana fem Champions League yede mo nsam no enso edi ejao yemfio yenkopiemo ewo Manchester United akache na Endrada coach enema Ayas answer na papa ye fan Eric Ten Hag ekopiemo ewo Manchester United akache nina enese na interview kase pa enese ekoso ofisa nim za Man U for amose amope coach enti Endrada ona ope ekwatenasia interview no bibia enso akwa wieye eno so enkoma eba na enya no kwa Mauricio Pochettino wono so eba ena afe Luis Enrique eni coaches ahudo obre enso eba interview ni bi efinde kwa kopim se efiara be so no de na se interviews no eno na Manchester United for enso amabe pick coach bako na fe wafa adwuma na bo ena Man U a eni koma eba eni musam no enso edi ejao ene anope na Man U wan ejina Brent fan Popoba wasi edumre bi na se eniama ehire nkoye enso emfama no na ose embra Jose Mourinho ebepiemu au Manchester United no no Brent fan Popoba na se eniama ehire enkonkan no na fe abamubu aba na eno so nkomo akra eba enso efia Brent nchen yede nsam no enso edi ama Brent fan Declan Rice Brent osina kan enema West Ham United boboko no na reporter eba eni se Brent no esi on extended contract no enso from West Ham United bobo kodi biem enti penifo edisika kase pa enso dia tono so 150 million pounds no yasese ohia brand ya ya fan Declan Rice kono kotua na utua 150 million pounds no wie dia na sa brand obetua be sia kan edi amana nsamba no Manchester United enso already echi say 150 million pounds no amohwe ni mo sanka sama beduru no na sa brand no penifo artists kan so na kama ko tebra brand ya fan Declan Rice no akopimo Manchester United ane kuma ebanda no pai yede mu nsam no enso edi eja na egusu Premier League ni ma yedidi mu nkoma akrade ma na report bi ababonte yase kopie mu Premier League ni ma jese opra team sini bebre ama se eka twitwire de pa na abaso mo so 90 million euros no eno eka se epra enko ama Premier League teams no enso aboka na Chelsea the Blues na already kan 13.6 million euros no yade amaboka twitwire de pa se players no bebre na epra Chelsea akatia jese eka abaso mo no enso eno na yede mu nsam enso edi ejara Chelsea builder jese nkrofo ekoto Chelsea no yase 3 billion pounds no jese otu awia na so kwaji team no na fe bia koye edi amount na we akoye jese yase wiase ni na team bia no one boarding jese Chelsea and say team bia no say yetumi omutu to Chelsea 3 billion wia na say omu top table no na fe bia eso koye edi ama Chelsea na reporter eba na yase hwebe enko pim say
ye April ye be wuremo our second week of April no na se Chelsea no ya ton enso awia ene enkoma eba ye de munsem no enso edi eja ye teba fie na fe de fisem kakra eda peso de amount ene anopa di ayemfa seda no enko enfoma ODI Electronics wasemi kanchao se o TV ato o pe fridge ato o pe gas cookers blender kettle and also washing machine for the chemo ODI akachi benya bi ato ane bono enso eda from ye padu ani chemo ewa hinkan FM abedu asupe ODI eniama ni bi uba benya bia to ne bono eda from se boko se obetuatu kakran pinfo baje na fe sikare bo no a na obetabru fridge ko na bibia enso akofan ede amani pinfo di komo ewa 0550900600 0550900600 ofre ODI from pinfo baje so na fe bia koye ede ama yenhia fisem na se enso enfama yen konko pimo ewo MTN FA Cup no na otwe ye abeto fam na sei na matches no esi etie Tamale City wabatena fi memenenda oni boboku a ya fa no Young Apostle ade ebeboni 3 p.m. game no Tottenham Legon Cities ebetena fi oni Dreams FC ade beboni 3 p.m. and also Saturday game no Tottenham atio Saturday wabatena fi oni Kim Faisal and so ade beboni ane matisa ese na otwere etofema yede mu nsem no enso ede agya na kwasia da beto so say ena eko akras fofo betena fi amane Elimina Sharks ede ebebani Kotoku Royals etena fi woni eya Cape Coast Abusuan Dwarfs ede ebani 3 p.m. no game no etofem ewo Atimada Sports Stadium ede kwasia da ena se MTN FA Cup no eno so etofem Sky FC betena fi ona Hearts of Lions enso ede bebani Bechem United ene Kumawuma United ede ebani fi Adiana Stars ene kum Chelsea and so edi aboni no champion ukuroma just MTN FA Cup matisa etofema yedi munsem no and so dia jana embana fem no and so bebre na ana abeto fem eye efiada ana ehase yo ladies etrenfi woni ampem da ko a edi ebani Friday and game no etofem Kumasi Sports Academy etrenfi woni FC Savannah edi ebani Aston Ladies etrenfi woni Propia Ladies edi ebani Police Ladies betrenfi Soccer Intellectuals woni no ebani Immigration Ladies etrenfi woni Army Ladies edi ebani matches winner Saturday Sunday uremwa say ena esitie Fosu Royal Ladies edi eni boboku a ya fan Boga All Stars at the Air Bunny and Low Ladies at Tranfi when you Root Sister Ladies and so at the Air Bunny and na and so kwasiada samatisina etofema di musem and so edi ejao we MTN FA Cup matches etofem na otwere ye di musem no edi ama na yetufa na yenkopimo Blasters akache na yenkodi nkuma akra and so enfama reporter eba and say Otuado and na mrante no sisi ade amenu ka say obo Kumasi ase bibia and so ekoya press ahodo be say edu nson and say airport o campa say training no and so ehyehe so a ewo Kumasi ne patema and so ensama fi Blasters akache eba ende pe yedi munsem no edi ema na Blasters munsem na ana say kodi nkomo ya ne former player edi ma Blasters afi former player ma Bayern Munich papa efana Samuel Sekufo ekodi nkomo akra ena ebusan se Samuel wo hwe Ghana na wo hwe Nigeria say de enkrofo eka na yebo player wedi amen busa na yebo wanwan na yebo wanwan de hwan na edi nkunim no papa yi edi atudwa wo se eba na Nigeria ene Ghana game dia ese Nigeria for no say eba no pipa dia players ni omo obi na mo for de no so de Ghana for entubetumi Adam Hodi na bia akoye papa enkotie ensama Samuel Osekufo ede tu yanim. Your platform there, a lot of things that we call a legend platform. They were community customer because a mark game no very interesting. Movie crown, I boja, a bogency, and then in a kunwich. I'm like say players number of pack and so the whole thing become very interesting. And I believe so yes, it will be Kasabi Brivia, Manen Kasa at the end of the day, name who the Abia or Bobuni Yonko. This me reply me can't because when you look at it on paper, you know on paper sound much better than that. But football, Nigeria and Ghana doesn't maintain with the names. It goes out with the mentality. What Jenny our desire to win. You win. It got nothing to do with names. It got nothing to do. I got to you maybe my story be 1985. I'm be share 1-0 ha. Joe am watching the share. Because go players be na no any be we ase. Ye no mo de Samson Lamti be bo 6 be kokre kochire usumen chat bola. What to say Andrew Kwanza ebe share Kumasi 1-0. Eje league ni jai. And sometimes you know you can depend on names.
wei ene ensama ese former player ma Ghana Blasters Samuel Sekufo ede tu anim ene anopa de mu nsem so no ede abesom egya so de nsem ni na de sin da anopa na ya kwara fe obobo fra manfa to aso enso ede amakwabena agenim ebo anda anopa bempo no pokuare ebo ya sanso na branch ya fa no eye Foster ene Raymond eso production ni amedin ede Kofi agiwi agent na anopa ye kan tuma ede bo ani di agudie mu nsem no ede abesom egya mu de ma bo ba hia ya wia ne ya fa de aka cheni na emfa emesomo